Kejingja sya Pynïap uba Amison muru live saus nem kerta kejenmir ka arplai trip jemang arjar pusau ha Umtasor mau khar riboy district dak ba sya pom klub dak white nak benta Hadien rendang jong u kalawan ra kejing sujer bat sir musim yakin nongsong snong kate district namar dang kendiat sngi shwa kani kaladon kejingja sya Pynïap klub uba kermen el nong lai live pras nem kerta hasnong air pokon ha ka khat lai trik jemang arjar pusau na kejing toket halo kate kejingja sya Pynïap uba Amison kipulet kilakami wayubrio basubadong kti baltip kerteng kum Phurly shooting nakasnong Umtasor brick suit bat Hadien belaya lamtian bishar hayeng kaseri district and session judge Kyrwoh district haka apsau terip jemang arja apsau la ajing bet bakipulet kintokit ya ulai sngi Henry nak Kyrwoh ki bor pulet Kyrwoh district leng baucak pal sing danwa SP haka step ka apnyo terik jemang arjar pesau kala pentip bah Phurly layap no haka pesantrik jemang arjar pesau kat badang penkit yu udah kali na civil hospital nongpo sa Meghalaya Institute of Mental Health and Neuroscience MIMHANS hapas yo sales long mali Kyrwoh ko ong bakatai kesingi Phurly lalet duki bat peni yakidak budon kecingkta ekbol perkhat bat kumta la penkit sha civil hospital nongpo hakapor no phaisngi kibala phakit kalano yu sha Shillong Henry ondala poi MIMHANS lapen bana bulayap no ya kabet yap chuku lapen kit no saka chakabu mediap Shillong civil hospital bala pendep ya kejingpe penia kejidon lang magistrate na ko office deputy commissioner iska sales bat medical officer ka Shillong civil hospital hakabala pendep ya postmortem dak babut Lynti ya kikendon kan National Human Rights Commission halo kejing ya Phurly ki bor pulit kil register mukodomo ban pelong kejing tokit ko penia Hadien pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya